Keceng siang deng kowe berlangsung Ma Durga Mondir Amen Pen Football Championship Angdung Kitipon. Bosik ni 5 hour ni pen kowe berlangsung LP School Pathu Klamalong Keceng sia Farman kowe berlangsung Ma Durga Mondir Amen Pen Football Championship ke Pathu Piponti bosik ni paing kora hiniar ni anke Angdung Kiti Pathu Pon. Laso along Miti Phang FC Lapen emergency team atum angbong si cedan ponlo. Angdung Kiti ang dengalong Miti Phang atum pumpli lapen emergency team atum pumthom anche thapon si Miti Phang atum ipumpen cepai ponlo. Best player Kelvin Songget Miti Phang FC. Best goalkeeper Tainong Honaisa emergency team pen si cepalong pon. Kepathu Angdung Kiti along Aluhiaman pen Amlukhi Sport Association Amaipu Bapuram rong pi kowe birlangso Ma Durga Hempi Pudang Intipi GB Samson Killing Lapen GB Asot rong farpen cenglok ongdong arada tum cetongdon bangso ke pathu aningkan wangta bipon verji pusi management committee tumpen nang pachinidun manjapen Edvinson Hanse report Malong News ini kan sang ini kai Ma Durga anak kali ini kan Sekian play, orang cuma tu penting lo, sesuai dengan lo. Belang ni kan kita lagi. Lalu tum pining dia si kibi codima mate kebang jelang ni tapi. Mana anak ada jadi dia kebang jelang kan. Kantor lo ni baik berapa? Langsung si anak ada jadi. Nang limen jahan lagi mah. Ini dak ni Durga Mondir Amen Pen mate lah Durga Mondir Amen Pen tining nitung pas khela ke biceng kena nitung kopi ate pen ba bang kala pulo ate nahok nitung Durga Mondir Pen puke ton khela ke bi bang ke abilang nang nak kita me nitung ajat munoi khai pajing jur mane la sumar tumpan mate la dak te bokra de mane alu se Kelat ke gipat, angkong panding ke gipat itu. Coba ada main pen setame, satu miti ban cingwai masih ni tu bilang lang lo. Tadi, manikan kaprek setame ni tu langsung saya alon ni PG pan tu komiti hoi pen. Presiden sekretari ada kadom tadi tu pen angkirap tu manikan kaprek tadi pan. Nang la pining kibi ceng long nang litung kepene ketiku ketemang la sondoma nang litung. Ini biceng long bang ketiku rem ke mana ketiku ko ke kami pujini tini mate biceng mana cali sistem lah buat cok ni lai puni tadu tai pos kami pujini tini si paulo semua kan kaprek long bang ke ketiku ding tu kami aku se napa cerap dinggi pan kami dinggi dulu. La pining dia si biji mah mau ke bangjelang ni anda biji nang litung. Nam kibang ipan muning kami dan ke John rap ke di depan di fan baca ton bom di atas ini tu bipon nak nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.